Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good all the time. Yes, kaito kaham. Bini kairokma by flyer. Bini hamzakma by flyer. Tini bahino belai keno kaito ni kog by ke kuplong ngai take a step take a promotion level sung thangna laitong. Pare joton sung kaito tiarang layan. Amen. Amen. Hallelujah. Kaklay naro tini bahino belai excited na. Tini bahino belai keno kaito ni kog ni bagay tamnai belai keno reading lai jakna fari tini bu sung magnang khlailaya tini bu kaito ni kog bai keseng kuplong englai nai. Praise the Lord. Hallelujah. Fari nge palke kaito na hambai relayana. Thank you Lord for your love and grace. Oh shakarala ramadagara bosteki Lord ozora kaham nini se afa ozora ni sakanin ketar thina saklairu sarsawiru je nai tangai brong ni sakau nin thai ketana sarsawiru Lord afa tini boseng belai keno kuplong na thangi tong ni kog bai tang nang bai thang through Holy Spirit prang na thangi tong. Thank you Lord ozora kaham ni bagai. Thank you Holy Spirit for your presence in Jesus name. Amen. 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 Hallelujah. Fading ke ozora kaham. Yes, kaitor suno ya parmani zora kahamo. Tamo bai seng kuplong lai tini kaito ni kog bai si kuplong lai nai. So tini o hamari genang kok no nini sinijak takok nini sinijak bukok nini jati masak borong ni thani bahine share khlai share clear di borok bahino kaito ni kok bai kuplong ungsiteng borok bahino ok kuplong o sok pai keplai phai belai kheno khaksangi mansiteng tongthogoi mansiteng borok no bo share khlai redi. Hallelujah. Praise the Lord. Nok tini thim nokna tamo bai neng tamni salai phegi tong ake tamo bai neng bobono neng nengai tong haipan hani mano but bobo bai ke neng tamnai zora spend khlai tong abo haibo hani mano. So just kaisa title rajaka obono base khai sing tini sereng lainai ti kabang ma tamnai kaito tini yafana thangi tong singno. Hallelujah. Tamo bai Phekjak nang. Okay. Sengmung nini thanio tamo bai Phekjak nang. Bobo hai bai Phekjak nang. Padi ki pula elam bag nai legi raw no ang bai thang haino bla sama bai interest ingya kaijun kok bai elam bag tam sujak tong padi seng nai layana. Ephesians chapter 5 verse 18 epis pas ni 18 tam sujak tong. Epis pas ni 18 Ephesians chapter 5 verse 18. Don't be drunk with wine because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Oh, hallelujah. Kok borok bai ketam sijak tong. Anggur butui phegi ta tong di. Haike ba arak nengai phegi ta tong di. Abon norok no sokomor nai. Abon slai phola bai kobol jak di hinisau. Wah, hallelujah. Praise the Lord. Tini kebang ma borok rok. Sengsani suwag bai, sengsani samung bai, sengsani tomung bai, sengsani kebang ma abo bai ke phegi lata sai tong layu. Abo bai tamung nai komor nai hinisau. Okay, abo norok no sokomor nai hinisau. Phiaba abo ni slai phola bai se kobol jak di hinisau. Yes. In your life, nini lang mawo. Holy Spirit is belaki important. Obo bai se seng phegi klai tongan nango. O phola bai se seng belai ken kuplong ke tongan nango. Chuak totra zara kuplong nangma bai nini kuno benefit phaigelang. Tamung nai nini lang ma se komor nai. Sengsani mongsasuk bai edik mani zuwa thung mani. Okay, especially Tripura hastewa tirpu. Saba kokha borni sabne bakha nangi tong ke saimenya. Phiaba jotto no. Ti thingya deng tini imang no khapu, imang khi no khapu, imang tam no khapu. Borok rok boba haike ya appreciate tong. Boba haike thimung phaisingo ya appreciate tong. Nang tomuno sengsani mongsasuk bai phegi tong mane no life no nang destroy khlai tong. Nini lang mana nang destroy pura sokomori tong nang. Hallelujah.
langma kaitor bai rejak mani hingke kaitor mani pholao se kuplungoi belai kheno tong thotoke tongnani nango keplai khe kaitor mungno kusuklai phia borok rok kaitor mani a pholao kuplung yawi bojaga tabu kuplungoi tonglai tir thangnai tini kuplung laijak borok kuplung laijak suwak nunglai tini kuplung laijak borok kuplung laijak chukli kok salai tini kuplung laijak borok kuplung laijak sungsani samung sitra kuplung laijak tomung sitra kuplung laijak kobangma hamiao kuplung laijak phiaba elambako tamsa tomno nang phekna musungke pholao se phegi tongni hini sao sungsani mungsa so ta phek di hini sao hallelujah praise the lord tabung nai nai ni sagon nang bojaga phekjak so Christian follow the Phekjak daga sungsani mungsoso da nang phegi klai tongkha so abuni bagui no elam bago tamsa obonoti sing clear angnani nango fading angke tebo naile ne Isaiah chapter 5 verse 11 to 12 Jesaja ngan kok brogo hongke pas ni 11-12 tam sijak tong fadi nailayana What sorrow for those who get up early in the morning looking for a drink of alcohol and spend long evening drinking wine to make themselves flaming drunk nisa arag nang nani bagui phung aidro basanai rok borok bati nang thung arag bai borok jurang waijaya sak horthugia sakno nanglayo nisau hanya belana bufro ho phung ai kheno tam aswak bai kuplongo sapung abain kuplong ababai no sarigo bo kuplong ababai no hopung bo kuplong abo tini kemo borok tamo ke busy hinisau word of busy pailaya belai kheno common ngi thanga borong ni life o kaitoni bagin ke 5 minute panse kereka sengsar ke bebang busy pu porimani bo busy pu samani bo busy pu sakri bo busy pu himani bo busy pu hain tongmani bo busy pu busy phegei tongo sengsani mani bai ke borok rok pheba borok phegna nang Jesus Christ se kaitoni pholao se but kabang borok okay pini bagai number tam final one song ni busy jak phekjak ai khangke no bahake totra kupulong nokhasa naisawi supungui nai manno abuni bagise okay so tammo nai jo jaga abuni bagai no sing srai ke Isaiah chapter 5 verse 11 sing nugo 12 ka tamsa borok ni pandawo sarinda totro kham lamsa sumui te arak tongo phiaba borok subrayongni samungo saktharliya te bini yakni samungrokno wansugui nailia gja hnisau kaitor tamo musung jak abono kebo phano wansugui bo nailia chethoroi bo nailia nijini bai niji paile englaija kham totro tam lai box kotor tam lai sirig lai o sungsani nungmung sungsani samung sungsani tomung ba ke keleg laijak phiaba elam bago tamsa sing oro srai ke nugo bojaga phek de nisa pholao se phek de nisa pholao bai se kobol jak de nisa sungsani suak baya sungsani tomung baya sungsani juwa baya sungsani kabangma behavior baya sungsani kabangma musungma baya pholao se phek di pholao se kuplong de hinisau phola bai se kobol jak de hinisau pheba kabang borok phungai khangkeno bahke totra jora ke nangei phegei hopung sapung klai tongi manna abuni bagi se paile englai jak kebo phono ang kai toro jora roi pholao kuplongei pholao phegei pholao kobol jagai keplai ngai kai tone muno kusu khlainai abo hake yapri shanai belai kheno kisa angkha hallelujah praise the lord ang tiri kabangma tabuk dofa hnai sai tongnai te kabangma tamnai political ro ongkhorjak borong thani bang sanani musungu bebak no kaham je khlai tongmani excellent yafa khorop jaknai jat samung khlai tong nang phiaba nini life ni bagi nang srap chapono wan sugui na de naikya nang je thaye thangi tongo je samung khlai tong belai appreciable but nini life ni bagi tamu khatika nang bojaga nang kuplong angkha
Hallelujah. Jeneng molbroni langmani bagai akaituni sung sasani bagai akaituni mungkusugni bagai kaituni nukhungu tongo je lengla nangmani rest khlanya nangmani je a kaitori ya pharma rongna je ya sakna nangmani ya de ya sakhan. Hallelujah. Tomuni yes nung complete kaitori yes thing tongo nini relationship nge better yafa khorob jakni moton pheba obahaike dofa sungsar tamnai kwangma nango yes obo khlanya nangnai hanmang kaitor je yafana thangi tongmani aroni de nang keplai tongkha aros nang sek khlaidi. Hallelujah. Praise the Lord. Tini kemo jora tamui thangba khaksa khekte te khaksa obo phanya nangmani abono saimenya tini borok obahai nangui tongo kaitor langma mani allangmana manui belaikena hamsajak belaikena blessing tongo kwangma achievement khlai tongo pheba kaitor mani a life as a life being achieve khai tongo a life no yes a langma no. Hallelujah. Kaitor nang busuk jora spend khlai tong kaitor ni mung kusugni baga busuk jora spend khlai jagi tong nini life abose tabo kotor kokhnke. Hallelujah. Sengsara yafa khorob jakna bagai kwbangma samung tongo pheba kaitor ba yafa khorob jakna bagai bobahai samung khlaikena bobahai ke nang time spend khlai tong abose kotor ku question hingke. Hallelujah. Praise the Lord. Tamu belaikan lai thangka borok ba yafa khorob jaknani bagai dakti kheno borok ba yafa khorob jagai mano pheba kaitor yafa khorob naijar kaitor belaike khas naijar abahai bobahai samung khlaikena. Hallelujah. Praise elambago tamsa sengsani mungsa sukbai kobol jak dini sao nang bobo bai kobol jak dini sa phola bai se kobol jak dini sao tang mali chini chubana ka Holy Spirit chi chini advocate ka Holy Spirit chi through Holy Spirit it's everything is possible kaitoni mung kusokngo kaitoni musungma nang ya prisemano but tamun Holy Spirit a phola ni phanni ni bisingo kre hingke jasukpan nang sengsani ar khabur mui tongri mungsa kaitoni musungma nang ya pri dengsa pan sepai manglak but jeffro nang phola bai teidul jaknai phola kobol jaknai afru simino kaitoni joto musungma nini bisingtei fill up ngai. Hallelujah. Praise the Lord. So khasrang dite khatong thokdi tang himale kaitor sungna asaka hamjaka hallelujah bini songdari sajlani bisingtei somsok pura kre khlaireka bemar kre khlaireka mazra kre khlaireka te sini life no better khlanyani bagai a Holy Spirit chobananya sini langmau raka a phola baise teidul jagdi a phola baise yapri sher jagdi a phola baise kobol jagai khaksangi tongdi sengsani aje samung humungro ang kaisapana hamya hani saya tomung aro phola bai teidul jakmani kre hingke abo magnang se nang je khlai tongmani kaham belai kheno yafa khorob jaknai jat samungno phiaba phola bai se teidul jakti. Hallelujah. Praise the Lord. Nini musungma baya sengsar yafa khorobani abo baya kaitor yafa khorob jaknai khorob nai jat kaitor appreciate khlainai jat abo hai bai se ya appreciate din. Amen. Hallelujah. Oba hakino Isaiah sengte thanglain phaidi Isaiah 5 ni no 22 23 24 Isaiah chapter 5 verse 22 23 and 24 tam so jaga chuak nang thani kaplai kuk tei chuak nang thani kaplai kuk tei chuak rok dalnani kereng rok. Yes. Borok dak bati nangthung rang nawui norok mazra ganang no phiogui rohoro. Yes. Sengsani tomung sitra bai kuplung suak bai kuplung hamya bai kuplung rang tomono mot hasa ya farja khangke je suk hamya na pono bokka hamse hanai sanction khlai rohornai tam saujaga rang nawui norok mazra ganang no phiogui rohoro tei borok kahamrok busoi manya nisau tini obahaike sengsani kwbangma sitra bai kubul jagi tonglaimon bagai borok kahamrok tam khlaijagi tong soije busoi mana namun a busoina manya ngi tongo aboni bagino horbai sekap khamtei tei horjlayo gundak kran khamahai abo haike borokni yafang bo sogui thangnai tei hadului hai kheno borokni bobarbo komorei thangnai tamni hunke norok sengkrak rokni subrayungni kerongno khibika tei Israelni katharsani kokthaino sak nanglia gja. Hallelujah. Soi kaitor je musung jakmono saksa nanglia
kaito je tamu khlai di hin abono kebo khonju kannai se krikha nijini bai niji pailaya anglai belai kheno botok anglai kosogui tonglayo. Hallelujah. Praise the Lord. Nung je langma manai tini asung samung kotor khlai tongo o langma yes o langma kaito rmani se hake kaito ni musung mau kaisapan ju khobja gya ni allangma hanke nung haina time waste khlai tongmani klaya deba tini sukjora Jesu Christ bini borrok no na phaya tangi saide man chance rei tongo jora rei tongo khaki pildi hinai but nung hanke de who cares ni sai tongo ni musungwa pailaya kuti ajena bagai pailaya dalan kotor tangna bagai pailaya tomung no tini horo Jesu na phaikangke tamu khlainai nungni na dalan kotor no tomung no Jesu Christ tini na phaikangke tamu khlainai nung. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Bini borong tisai telang jagan oro je kelang jagan no a 7 bosoni tribulation a kosto tam khlainai nungni na dalan bai. Hallelujah. Tomung nung tini theipan thangka Jesu no yasa gyawi Jesu no poito khlayo tam khlainai nungni ni a dalan no tam khlainai nungni ni a rang lag kuti no. Hallelujah. Praise the Lord. Simon ni Jesu Christo bini borok no na phanya ka suka tabuk nung bini borok khobja gya khungkangke nung tomon Jesu Christo ma thangya hangke a rapture ni dino a Jesu tisai na phaimani salo sengno tamung no ni life. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham bini khairokma hamjakma pai phlaya abuni bagino elambago okok no sawo bokok sengsani arak suwak abobai sengsani kebangma tomung sitra bai ta kobuljak ta phekdi hini sawo bobai phekdi hini sa pholao se kobuljak di pholao se phekdi hini sawo Ephesians chapter 5 verse 18. Hallelujah. Praise the Lord. Fading ke sing elambak temo nailien tam sajak tong Romans chapter 13, yes, Romans chapter 13 verse 13. Rom 13 tam sijak tong. Because we belongs to the day, we must live decent life for all to see. Don't participate in the darkness of wild parties and drunkenness or in sexual promiscuity, yes, and immoral living hinisa or in quarreling and jealousy hinisa. Okay. Chuak nungai jurang waijalayawi boitala unglayawi sak tong thok tong layawi bulai toglai unglayawi musulayawi phaidi sing salni pohoro tongnai rok hai kahamke tonglai siwanu. Hallelujah. Praise the Lord. Singka salni pohoni borok andra gundrani borok yable Jesu Christo sengsar phayei menak sengsaro pohor phayei jengno pohor phasing tubui phaikya menak sini bagili able. Hallelujah. Tini kabangma siklarok rap khailepu tamung laipu even siklarok simia kaijak rok tangai a pohor ni kogno srai ke saimainya ni bagai tini o problem klai tongo. Hallelujah. Aboni bagine sing o jagan nogo swak nungi jurang waijalayawi boitala unglayawi sak tong thok tong layawi bulai toglai unglayawi belai hamjaglai ble tini bulai toglai no bochini bodolo krikha redi buthari redi pu yangla haini hai bon chau dofano hamjakna nangnai tama ab nung je borono boi tong akho dofao khobjakliya diba nung je borono nasile to bukhar khobjakliya diba bukhugo tam sa action tam nukjak pura ore lori jak because as kaiton wisdom saya. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham bini khairok ma ai playa aboni bagino o bulai togai aje jurang waijai suak nang lai mani aboi tala bui omong
Okay, amusulai mani kebang hamyarok. Kalau begitu lama kaisang obong ka Yesu Kristo abo Kristo tang meletuan mun lang mau kerike abo rogo nang kelai sakin kobori tang paine. Haleluya. Nang o phana ba kebara yakte phana kaisa ba ke ba belai kaham abo better life nya joto ke abo better life no. Ngi mar kebang barang na hamza go tiong ba ni hoite nang clear ang joto na hamza go ke banasleya. Baksa sabi mo open lang na imenya botong kang ngaro tongya hage te khorosana ka hamzak mong kok sai tonguyo valueless kuno thani chugya bo hallelujah nangma hamzak nai bebak no abo se kai tur phurungo a hamzak mong krei nang hai te khorosana nasle roi te khorosana hamzak mong phurungui tongo ba phunugui tongo ba hamzak mong kok no sai tonguyo ke useless abo hallelujah so abuni bagino 파이디 성 아바 하이제 그방마 아함야 아로사이 성테 글르기 똥라이리야 땅에 헨말레 성 살리 포허로 똥라이 럭세 we belongs to Tamo light pohor menagmani tu seng sekagi ti phekele Yesu Kristo menag mau seng kerikya haleluya menag mau kerikya seng menag mana Yesu Kristo mesani dekha sengta pohor phaisingse pohor tongnai rok Yesu Kristo tongnai rok of mistake rok no tai khlaya sengsani suak bai khate kobol jagya sengsani kebang tomung hame ba khate kobole klagi thangya soi Kristo ni pholawse kobol jage ya preseu hallelujah praise the Lord khasrang di te khatong thogdi tin kaitor belai kahamse aboni bagino lama tabuk tengsano abong ka Yesu Kristo bekhabai ke poito khlaidi bono yasak di ti bukhwai subrai hini gosidi nini bagino alama ro asoi yapri ro haleluya batini kebong borok Yesu Kristo phayu hon pano Yesu no yasagi manyani bagai haleluya poito khlayo joton khlaible poito khlai yasak mani abo juda poito khlayo zara abo kamai thangnan chance tongo but poito khlayo yasago abo juda tangla poito khlai sabno yasak Yesu Kristo no bini Holy Spirit no hallelujah nang poito simi khlaima zara bole dakti khena nang usta rui sopre tlang thangjangnai shaitan bai but jepro poito khlai Yesu no koplai khe malik khlaijak bisngo hongke arate keba soton phai manya mungsa suwak tainona meseni manya mungsa hamya tainona meseni manya mungsa sitra tainni langma mesen phai manya nang soi keplai ngi se tongnai tang hamale nang keplai nani malik klaina mani bagai hallelujah praise the Lord taitam sijak tonga jaga tolawo verse 14 no Romans chapter 13 verse 14 hake subrai Yesu Kristo ni da seng yago nadi sakni musung tei tongna bagai tomung hamya tongna tawan sukdi ni so hallelujah jota armor Yesu Kristo ni tei je yaphar jakmani joto da seng abo nadi ni so tei tamo sakni musung tei tongna bagai tomung hamya tongna tawan suksidi ni so hale ada sengrok thangnayo ang wase share khlaijak Ephesians chapter 6 norok nogan porinai di hallelujah angabon te explain khlaigla khatini je tang thangnayo explain khlaijak hallelujah okay fading ke proverbs thanglaya ne proverbs chapter 23 wo tebo srai englaya ne proverbs chapter 23 verse 23 23 ni 20 te 21 tam sejak tong proverbs suag nengkrak rok bai te muihan sakrak rok bai tak kethadi ni sau hallelujah tini kengma zora tam ngi thang are tam na tong hai ngana tong mani ba okay aba haki excuse khlai borok rok pheba tam sa suag nengkrak rok bai te muihan sakrak rok bai tak kethadi ni sau tam ni henba phekplai te sakrak rok bigra khanai ni sau hallelujah
phekplai tei chakra rok tamo bigra khana hini sao abo rango simi bigra khaya pholao bigra khao kaitoro bigra khao aboni bagino sungsani mungsasuk tomung bai nang kelegi tongo hungke nang pholao bigra khao nini bosago bigra khao nini bebagun nang bigra khao aboni bagino suak nang krak rok bai tei mui ham sakrak rok bai tak kathadi tamni hunba phekplai tei sakrak rok bigra khanai hini sao bigra kana khao khanai ako khaisi thango okay next 21 tam phia muktrei kabang angkhe borokno ri kisik se kandanai hini sao borokno ri kisik se kandanai hini sao okay english ba tamsa for they are on their way to poverty okay and too much sleep clothes them in ranks ni sao jefro muktrei kabang mane seler jefro ungo afro grei bigra was tebo yapri senai hini sao so abuni bagai no kaitoni kok pori thani wo seler tangsidi kaitoni kok srung thini wo seler tangsidi hallelujah muktrei thangai ta tongsidi kaitoni kogo su kuplong angsidi nang sakri khlaiwang saimano nang business khlaiwang saimano kaitor bo saimano nang dinane din khaibo saimano bebag no kaitor saimano ba jotoni bagino 24 ঘন্টা keboni bagi 48 ঘন্টা করে keboni bagi 12 ঘন্টা করে jotoni bagino 24 ঘন্টা o 24 ঘন্টা wo nang busuk jora kaitoro jora re nang busuk jora bini kogo kuplong ang busuk jora nang babai halok narak abo important khlayo tangi himale kaitor bai halok narak ya sak jora nang poito tori manya kaitoni kogo kuplong ya sak jora nang poito tori manya ragi manya hallelujah jesek para nang effort ni panbai manya abuni bagini sing kaitor je prozora ro kaitor chiningi samung khlayo abuni bagini exodus 14:14 ang thangnai rago share khlai tini bo khlayo kaitor chini bagi tam khlai tong samung khlai tong choba khlai tong nini ani samung tam lengla nani bofro lengla phaiman nai jefro kaitor kaham ke sinai jefro kaitor ni panno kaham ke saiman nai jefro kaitor tam khlaiman abuni jefro saiman nai afrono sing kaitor thane lenglai mano te fola as a subanai kaitor up fola te chiningi samung khlayo amen hallelujah so oba hakeno sing busuk jora oro clear ang nai di suak nang krak rok bigra khao sungsani samungo sungsani nangmungo sungsani tomungo klegi tongnai rok bigra khao bojaga rango সম্পত্তিও তো খাওন খাও ইভেন কাইতর বিগ্রা খাও ফলাও বিগ্রা খাও ওকে অবা কেন প্রভাবস 23 নি ভার্স 29 তামসা 29 30 অবা কে তামসা নাজি সাব বখা দুখ নাংজাক সাব বখা বাইজাক সাব ওয়ালাই টং সাব তেনতাই সাব আহাইনো সপ্রাক সাবনি মকল লক সাকসা sal kedek make suak bai tongnai rok tei arak rok dalok na mang naitok nai rok abo hai engu huni sao okay saboni bokha dukho nangjak ba jebrok sungsar bai ke kupulong ngi tongnai rok borok no mungsa se kama jake dukho nangjago sabo bokha baijak jebrok sungsaro bokha rajak sungsani suago sungsani tomungo sungsani nangmungo borok se bokha baijago sabo walai tong je sungsar bai krengjak borok no walayo sabo tentai sabo kengai je sungsaro kulugjak sungsar bai mang tongnai ro borok se kengayo sabo ahaino supraglai sabo ahaino bulailai je borok sungsar bai ke kulugi tongnai borok se ahaino bulayo ahaino supraklayo saboni mokolok chaksa je borok yes sungsani nangmung sungsani samung sungsaro mang mokol thuyawoi ke haino over duty overnight the over drinking aba hai ba ke borok aba hai ango hallelujah so abuni bagai nang dukho nang jagai tong hungka ke naidi mungsasik area o nang sungsar bai je kerengi tongkha nang tomono bukha bai jagai tongkha naidi mungsasik area o nang sungsar bai je kerengi tongkha nang tangai tamnai walai hmale naidi sungsar ni mungsasik bai nang engage ngai tongkha nang tomon tentai tongo kengai tongkha naidi nang sungsar bai mungsasik engage ngai abo suwag no nang nang hini samania
mungsasuk sengsar bai nang engage ngui tongkha check khlai nai di saba ahaino sopraklai saba ahaino bolailai nang nai di sengsar ri mungsasuk bai kerengui tongkha aboni bagai ja awalai mungni bisung kuplong ngui tongkha sabuni mokol saksa je borok sengsar bai kerengjak sengsar ni mung kerengjak nai di nang moda mokol saksa tong aboni bagai da nang tamnai sengsar ni mungsasuk bai kerengjak aboni bagai da ni mokol saksa tongkha check khlai nai di Hallelujah. Praise the Lord. Arak kesak eng pano te kurio jilik ke nukjak pano te laite sake totra lai pano abono ta naisik di nisau. Tomun oro swag nengna musungjak nai rok. Tam sao jaga belai keno kesak nisau kurio jepro loklai dewo jilik jalak ngo uf lai thotok. Hallelujah. Laite sake totra te lai thang pano. Tamnisa abono ta naisik di nisau. Tini kebang borok gelas ka hamao sisi ni gelas o lokhlai rejake tamhon Hindi dahan Ingraji dahan tamhon naithoto tongmaya tini salsa jespa nangra sideng. Okay, tini kebang ma kaitor tong honai rok. Aba haije pro occasion ke tongmaya dance bai kislang kolma bai fight chino buku koek moek ngai glek habai ses destroy khlaikibu. Abo aseng nai thotok phano abono tamsa ta phan ta naisik de nisau pai thago ke abo chibuk suktei khe se sugu te bolisa gonang rok suktei khe se sugu nisau puila ole reng belai kheno kusung kheno nuknai jefro gluk saka dai rahonai bohogo habinai jefro abo samung khlanya sengnai afro ke chibuk suktei se sugu nisau suwak bakhandoba wak kikrogo da thangai rokoi tongoi boro dreno da klai tongoi busuk jora tomong sitrangi tongka busuk jora samung sitra sajagi tongka busuk jora kok sitra sajagi tongka tei gona kri khabo sibuk sukti se sugu hni sabo buli sagnang sukti se sugu abo aboni bagino abo hayo ta engage tang sidi nang afro bezwa rok nuknai yes je nangnai rok saiman nai Min nokban si judang sinai apruke. Teini ni bekha malang kelang ke wan suknai hini sau. Bekha rok bebang malang kelang itang banyak apru. Neng tejrang kesaro thui tongnai te sok phung sakawo rokonai hai engnai borok abo borok ano bukha hini neng sanai. Tini kebong borok tiswang nai sau. Nia hartang nang ano busla. Ba doi nang tang ana bu aba hai rakhnai tang hamla ba biang kragi tong biang koboni tong saiman lia haino mazra ber sinai ba tang nang ana bu hane hene bo phuni su ba rei nai tamo ke dukhuman lia borok ano saprakha haiphono ang abono silia ang bufru sisa sinai ang sisa phike teiwai sada suak naituk phinai Opungka circle abo clockwise soliu tini phungo nangkhable kisi sa bezwang phinai kisa srawnai hainai nangphiunai srawnai nangphiunai abo clockwise so yakar sidi angor chuak ni sijak pono actually or chuak ni kong no simin sawi tongya oro nini kebang ma bad behavior kebang ma sengsar ba engage jak samung aboni kogno sawi tongo waisa edek ngai thangka ke sengsani aro tei ofili phanyan tugui thango aboni bagino nang tomon edek na musung ke kai toni kogo edek ngdi nang tomung no zurai tongna musung ke kai tor khorok bomoi kai tor be kok salai zurai di tomon nang koplong ngai tongna musung ke pholao so koplong di kai toni kogo so koplong di tomon nang sira lata ke klai tongna musung ke kaitoni sakla musalata ke klaidi bini kok bai phala bai kuplong ngai sengsani suwak sengsani tomung sengsani kabang sitra bai gedale arok patap kelai a sitrao ta soton jakdi kaitor se kuplong li bini kogo bini phala kuplong ise bini mungno kusuk klai better life tongdi o kaitor sundar mani o kaitor kuplong mani phala kuplong ngai tongmani abonini west nglak magna nglak tebose nang sengsa sangnai te Jisu Christ je pro painai afro klai sakena mople kaisa nang thangi manai mol brom ni bagi kai tun nukung nang tongi manai nai
So sengsara engage ngai a molbrum ni lang mano nang keplan na musong. Nini wish. That's your wish. Korai no chopreui teiga na jora talangi thang mano. Ke bono pan khanaya kona na je korai nya bukuk sikhagai tei khana ka po nei ke bo pan khari maya. Osta rajagai bo uri nai. Korai musuk borono teiga na jora chopre talang mano. Nangna nangya bin daito. Tini bahan je khanai tong nai rok. Okay, tomo khanao hongkangke yasagi nao hongkangke nang belai ni better position o thangnai. Yasagna na ya thut ador thone hongke nini paper that's your wish. Sabono force khai tongba. But obongkha keplai kok, obongkha mathangjak mongkok. Nang yasagongke blessings manai. Nang yasagongke asung sasa a molbrom ni tong thong ni ningnai. Hallelujah. Yasagya angani musung ri tongnai nang sabaran sanai. Sab sawi tongdono. Thangni nini musung pri. No problem. Go. Nini lamau thangni kebo kasuya. Kebo wala nya thangya nang wala nta phaidi. Tamun nini bagi profit ni yasagdi receive khlaji. Te akaplai langma a molbrom ni langma no yasakti. Hallelujah. So sengta menang sengsan ni mungsa sebai kelagya woi. Phalawa se seng koplong ngai phegi tongnani nangnai. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Khaklayo buziwi mankhana. Phadi ke tebo Bible verse nai le ne hake seng tamnai okay tebo nalai khakhe da norok sajak ang tai as kolok thangla kaima tongo seng prayer ho zora nalaya na tini asung ngra sitang ke. Hallelujah. Haina hai Ephesians chapter 5 verse 18 no khulogui nai ni tam saro. Ara obon sao don't be drunk with wine ni sao swag by ta phek di ni sao because that will ruin your life aboni ni lang mano sokomori khibinai ni sao. Instead be filled with the Holy Spirit ni sao aboni slai pholao sukoplong di te tamnai people develop on the kaitoro. Hallelujah. Phadi sengsani zuabai te kuplong englia sengsani tomung sitra bai te kuplong englia sengsani samung sitra bai te kuplong lia sengsani suak bai te kuplong englia sengsani tomung hamia bai te kuplong lia sengsani kabangma samung nungmung bai sing te kuplong lia sengsani kabangma amanamu sungman abru bai sing te kuplong englia boros sung kuplong englainai kaitoni pholawase Kristoni pholawase sung kuplong englainai tangi hmela sengsani mungsasuk bai japro kuplongo langma destroy engo ba jisuni phola bai japro sung kuplong engo langma se mothangjago molbrom ni langma no mano. Amen. Tabung nang molbrom ni langma na nang na molbrom ni bagi langma no sokomar na musung nini thaniwo nini oje kaitor mani phola no molbrom ni bagi nang kathang ka tona musung na molbrom ni bagi tek to ka tona musung nini thani se tabo bo ani thani se. Hallelujah. Nang tomono molbrom ni bagai nini langma no kathang ka tona musung hungkang ka ba pholao kuplong ungdi molbrom ni bagai nini langma no letap pata ke pura tek to mandi tona musung ke ba thani nini musung ma jaga boro thana musung ke bonon kasuya ke bo phannon kasuya go 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 adam bethai sana nai tomor kaitor khap sago romi man kamu ai no saya dang ta sadi nei no abahai khlaya freedom ro. Okay tini bo same no Jesus Christ no yasa khangke molbrom ni langma no mannai Soitan bai gedalai tongo hungkangke motom sulai tongo ke ba khogui tlangjak nai nang bethar jak nai nang sokomoni khibjak nai nang John 10:10 okong no sawo soitan bai bondong di soitan bai bayap khadi khogui tlangjak nai bethar jak nai sokomori khibjak nai Jesu bai bayap khapai di mothangjak nai alai dalang mana mannai molbrom ni bagi kathang tongoi sung sasa kaitoni kaitor baksa nang tongoi mani nai tau bobono nang nang your wish nini thaniyo nini ichha tabuk nini ichha ne porisi ke bonono sopre tlangai tui khani manya nangna nangya nini daito but sopre ui a tui gana joro nono tlangai mano tini at least Facebook live ni bising tipano nini khunju okok sok paikya tabu nang khanau yasa gong ka nang hamso jak yasa ya no problem nin lama nang thani. Hallelujah. Kaito kaham bini khairok ma hamjak ma pai phlaya tini nang ang tangyasa khamsa jak
kaito kathang tonmani bagise nung je langma manmani abo nung beram boti sawoi wak bahan mosdeng sawoi hai ka ba godok sawoi aboni bagi nung tini kathang tonya baithang kaito nono kathang tonroma bagise nung kathang tangi bonono tini sikjara kathang ton male nung khaki filteng nung tebo kahamung theng tebo hamsa jakung theng aboni bagise nono chance reitongo o chance no magnang ta khlaidi sing busing ni bagile kathang baw sungsaro 50 বছর 60 বছর হাইকেন সং থাङै मा पाइने ब्ले अबसागनो याकारै सो अबसागनो मा याका नानि स्लाइ सकां जिसु ख्रिस्टनो बखाबाय पयतो ख्लाइ बुखुक बाय सुब्राय नि गोसि वइ ते बनो यासागै आम थांजाकुं बदल खबजागै मलब्रुमनि बागै लांमा बिजाबनि मुंनो सैरो फाइसिदि सैना फाइसिदि हालेलुया फाइदेंगे सं जतन मुकुम लायने काइतरो सं Zola spend kailayana. Oh, shakara lara badagara bostiki. Thank you, Lord. Nini kokthai bagay. Bless klai piu ka nang tini nini kokthai bay. Nang belai ka ham Lord. Nini khairokma hamjakma pai flya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Afa je night on a brong ni shakon nini kokthai bay ka nang bless klai kya. Te Lord brong buzina ni pan nang kuplong koredi. Jishu nin thui ka thanang brong shaka sar sawiro. Joto needs joto nangmani brong langma Lord. Kuplong kinang residi. Takon nini kokthai je jagatongo. Aro yarong suru. Abo belai kena blessings ng isini langmao kuplong ongulo. Thank you Lord in kok thany bagay. A kok thany ng brong ni langmao sopong iremani bagay. Buziri iremani bagay Lord. Thank you. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit for your presence. In Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Oh shakara lara badagara mostiki. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Okay, belai kena hambai. Padingke sabni mungsase request rogatong sang kaitoro zora nalai phiruwana te hamya tongke rakhlai ro holayane. Hallelujah. Praise the Lord. Hamya tongke rakhlai ro holayane. Mungsase testimony tong hungke ba sang kaitoro hambai relayane. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, kya ni request tong. Okay, Andrew, yes. Dara, please, ani amani bagi kisah suri jadi, sorry hamya engzak. Andrew, poito klaidi. In the name of Jesus, Andrew, bini amani sakanin tiketana sarolo Jesus. Joto hamya bemar nang saw. Jesus Christ nang may Catholic. Pala hamya nang te bemaroy keplang tong may Andrew ni bini amani sakaw. Catholic right now in Jesus' name. And healed. Be healed in Jesus' name. Goshidi, Jesus ni kesabay hamka hanay. Jesus ni kesabay hanay ama hamka hanay goshidi. Hallelujah. Yes, hasirani nang hamsuka. Jesus ni kesabay nini hamya hamre rezaka. Jesus ni kesabay nini hamya hamre rezaka. 1 Peter 2:24. Serai ke sijak. Amen, amen, amen. Goshidi, Andrew, goshidi. Jesus ni may goshidi. Oh, shakara lara baste kiri. Hallelujah. Daniel, nini ama sukini hamsuka. Jesus Christ ni mungbay. Oh, shakara lara badagara mostiki. Daniel, in the name of Jesus, sukini. Yes, sukini ni bisma. Okay. Saritonay polahamya kutuldi right now in Jesus' name. Kutuldi right now in Jesus' name. Yes, sukini ni sakani kutuldi in the name of Jesus right now and healed in Jesus' name. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hamsuka sukini jishuni kesabay ni hamyara hamre rezaka poito klaidi. Oh, rata kara drosila. Dara ani momni bagai surijadi bini yak sajak mani. Drosila nine amani yak hamsuka. Jishuni kesabay nine amani jota hamya hamre rezaka. Amen, amen. In the name of Jesus, I plead the blood of Christ. I plead the blood of Christ. Drosila ni bini amani sakani jota hamya kotoldik. Teng declare kay jishuni moy hamsuka. Yes, jishuni kesabay drosila nine amani jota sakamya hamit hangka kereika poito klaidi. Rela dara ani momni bagai suridi belai kena worldly engka kolpana de borma rela tongthokdi nina amani sakao Jesus Christ ni thuinang sarsawiro te katal noang declare khayo te joto hamya kutuldi wan sunga hamya kabang mas sungsani tomo kutulik Jesus Christ nang right now and be healed kaham kuplong di Jesus Christ nang mungbai rela poito khlaidi te yasakdi oh shakara lara basteki hallelujah. Oh, raba shekerima. Thank you, Lord. Eti Tripura. Okay.
hema tirpura bo tini busa asaimani suridi okay busa asainai okay hema tirpura nini delivery belai kahamungnai tei mungsa soitani phan kaplaing phaiglak nin chrai belai helding nai Jesus Christ mang declare khayo Jesus Christ mang declare khayo hema tirpura nang kaitoni faisingse kaiton nini langmao samung khlai tongo belai kheno chrai kaham te healthy asanya nini langmao amen amen hallelujah keplai kechang jamatia ani papa ni bagai suri jadi bo chuak bai phegi tongna musung jagya phano bo yakar mandia sadi nini babuno sadi te obahake goshiredi jishuni kesabai jota hamya hamka Jisu Kristoni langma keplai ngi tongma bai ang kahamengkha suak kerikha chuak nangranai phola hamya chuak nangna musungnai phola hamya kerikha ni sadi hallelujah in the name of Jesus shakara lara bostiki keplai kesang bini babuni shakan ding thei kethana saro chuak nangrana musungnai phola hamya ti kebangma hamya musungnai phola hamya kotulik right now in Jesus name and be healed hallelujah amen amen hallelujah Rebecca dara ani yongni khaklap sajak tongo bini bagai suri jadi yes Rebecca ni yongni khaklap ni saka ang jisun thei kethana saro hamsukha kreikha khaklap saritane phola hamya kotuli eu ratha khara bastiki be healed in Jesus name amen amen receive play hallelujah di mathai ni nukhung ni malik Jisu Christo se sadi Jisu Christo hambai nangan nukhung ni malik mani bagai nang tongmani bagai ani nukhung kaham simisi koplong goshidi yes Lord di mathai ni nukhung nini se Lord tai nang malik mani bai barong nukhung ham sajak nukhung se amen amen hallelujah misto ani ama ni yagra yag samani hamka abuni bagai kaitona hambai relayani yes praise the Lord hallelujah misto nini amani joto yagra yago keplaing tanem phola hamye krikha aboni bagai hamsuka phari kaitona hambare layana thank you Lord hallelujah mistuni bina amani yagra yagno complete healing remani bagai hallelujah sera ani sajak surang bini asum yakungni yafatola fuli jagai uncomfortable angjago surine bagai koijao sera nini sajak surang tinini simite abahai mungsa problem no tai face khailia Jisu Christ ni keplai mungbai ke yes Lord nin thik kathana ang surang ni saka sarsawiru te Lord as a phola hamya bini yakngo kebengi tongnai te bono uncomfortable khaitona ang sau kotuldik and be healed right now in Jesus name the complete healing I declare in Jesus name be healed surang nang hamsuka Jisu Christ ni mungbai hallelujah rela dara ani bagai suridi ang tebo di tani kaitoro okay rela kaito nono belaika hamzago te nang tebo tori tong kaitoro believe khaidi poitu khaidi kaito nono belaika hamzago just goshidi ang katharse kahamse Jisu Christ te ang hamsa jakse ne goshidi hallelujah yes onno sadhan jamatia nang hamsukha te swag nang ranai phola hamya ni nangmo kaplaing manliya amen hallelujah Kelly Watts dara ani mom himadri de borma bini belai sore hamya belai lengjago te kusugo te tabuk nini live attend khaitongo hallelujah o shakara lara badagara bastiki himadri de borma o ratha khara jishun thik thanang nin shaka sarsawiru yes himadri ni sakang nin thik thana sarso Lord Jesus hallelujah lengri tongai phola hamya kotuldik jishun bai lengri tongai phola hamya kotuldik sorry hamya toboi keplaing tongai phola hamya kotuldik right now kusugri tongai phola hamya kotuldik right now in Jesus name shakara lara badagara bastiki I plead the blood of Christ and be healed right now Jesus Christ may declare kayo be healed right now in Jesus name hallelujah raba thank you Lord hallelujah nang hamri reman bagi himadri deborman nang hamsuka goshishidi jishuni kesabai ani mungsa hamya kereka hamsuka ni goshidi tabuk no goshidi kereka naidi kereka hallelujah o ratha khara poito khlaidi hamsuka o ratha khara bastike rajuti prasa darani nogo nukhungni bagai suridi rajuti prasa nini nukhungni malik Jisu Christ sadi subra Jisu nangan nukhungni malik se ani bagite wana mungkre nang keplaing an nukhung pai mani bagai goshidi o ratha khara basti rajuti prasa nini si Lord bini nukhung nini si Lord mungsa hamyate bini langma keplaing tongmaya bini nukhung keplaing tongmanya nin thik thanang brong nukhung sako sarsawiru Lord
Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Maya zomatia kaito no belai ka hamzago. Prashanto. Tei waisa ani papa ni bagai surdi kaito no dakti no kai manna bagai kaito lobjak thang. Hallelujah. Prashanto nini babu ni sakao kaito ni aphan samong klaitongo dakti khen nang good news mannai te kalai sakano nin babu dakti ke kaito ro phai narok pal ke kaito no lob lai surlai mannai. Amen, amen. Hallelujah. Believe khaidi te goshi sidi hambai kaito nang ani babu no chongoi nini nukhungni borok khlai namani bagai hanai goshi sidi Jisu Kristo ni mungbai. Hallelujah. Puno sadon jamatia dara ani mungishuri di dara ano kaham ke tona ni yes pushpa sadon jamatia kaito no belai ke hamjago mungsa hamia ni langmote keplangi manya nang just poito khladi Jesus ani beba khnai Jesus ani malik botongma ante mungsa ngya hanai hallelujah te mungsa sa hamia ni langma keplangi go sadi Jesus ni kesabai hamia keri ke kaham se hanai oh raba hallelujah pushpa sadon kaito no belai ke hamjago then kaito ni se oh ratha kai plead the blood of Christ Lord pushpa sadon ni sakao bo kaham se kathar se hamsa jaksi mungsa hamia tai bin lamang keplangi manya amen amen jodia jamatia kaito no belai ke hamjago nang erenglia nang belai hamsa jakse nini thinang belai ke singsa sangna thangi tongo just poito khlaidi tai sadi subrai hambai nangana kathar khlaina mane bagai ang kaham se kathar se mungsa majra krikya ni goshidi hallelujah jodia just sadi ang kaham se ni goshidi kathar se ni goshidi Jisu Kristo sonjoi dara ani bukra bo kaito no manjak phano girja khaya sungsani samung nungmungbai godal jak bini bagai kisa suri sonjoi hallelujah just declare khadi nini nakrani bagai sadi Jisu Kristo wa ani angkra belai kheno hamsa jak kaham se kathar se sadi bini saka phajing na sige te mangkha ke bini saka yagradi sadi Jisu Kristo nungbai hamya krikha sadi goshidi mungsa hamia wansuburnai tomusitar tubitone phola hamia nang krikha kotolek ni sadi jora paikha ni sadi o ratha khara bosti ki hallelujah sonjoni bin bukran sakanin thik thanang saro kaham se kathar se hamsa jakse mungsa hamia tai bin lama kaplaing manliya o ratha khara bosti ki hallelujah shakara larabaste ki hallelujah hambai kaito no yes bukuk shanti hambai kaito no nang ano kaham ke snam kha o sungsaro mokol bai ke ang o sungsani bebak mani rogno ang nugui mankha te khunju bai ke kaitoni kok thairok khnai mankha te bukuk bai ke nini mungno poito khlai mankha bukha bai ke ang goshi mankha nang kubuite kathang amen 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 hallelujah losi manai ani busai subutni belai bohok sajak tongo sarikni simi kisa surijadi tomurni logi gana tongo hongke bukuk losi yes ang sanai nini je sai nini sai tomungno nini ganao tongo hongke takuk subut yes bini saka nang yagradi hallelujah o ratha khara baste ki hallelujah hallelujah bohok sari tonai phola hamya subuni sakani kotoldi bohok sari tonai phola hamya subuni sakani kotoldi in the name of Jesus right now kotoldik and feel yes the complete healing we feel o ratha khara bosti ki be healed in Jesus name hale jishun thik thanang subut ni saka saro hamsuka jishuni kesabai nini kesak reikha hamsuka bukuk losi nini logisong hamsuka goshidi Jisu Kristo ni kesabai hamsuka hani naidi hamka hallelujah believe khaidi poito khlaji te yasak di ahamungno hallelujah bonika debaron dara an logini bismas hazagi tongo bini bagai suridi bonika nini logini je bismas hazagi tomana bismas hari tonai phola hamya krikha jisungmang sao bismas hari tonai phola hamya bonika ni bini logini sakani kotoli in Jesus name be healed right now be healed right now hallelujah siami sengte brother please pray for my husband and me after 7 years of our marriage still don't have child siani you believe that God going to give you a child. Oh, Ratha Karabastiki. God going to bless you, both of you, in your family. Oh, Ratha Karabastiki. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ratha Tata Karamostiki. Shiami Sankte. Lord, she is yours. Lord, her husband also yours, Lord. And their family, Lord, is yours, Lord. Oh, Father God, thank you so much. Lord, the baby, yes, oh hallelujah, you're going to bless in their family. Thank you so much. Oh Shakara Larabastiki. I plead the blood of Christ. I plead the blood of Christ. Good news, come in Jesus' name. Oh hallelujah.
Amen, amen. Siami, just receive. God going to bless you in your family. Oh, hallelujah. Shakaralara bastiki. Hallelujah. Yes, keplai kecang. Already declare kajak fungo nini logini bagai. Jisuni kesabai hamka hanai. Yes, akaham. Sarik ni bisungro nang noka. Abon bagai tong tok sugui kaitana hambardi. Kolom te kebang ma hamya te keplai ngi manlia. Nini logi suni sakawo. Nini sakawo te nini nukungi sakawo. Amen, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Susma dara ani amani bagi suridi poncho Lakshmi belai sorry hamya poncho Lakshmi ni sakang jisunin thike tana saro sorry hamya klaitane phola hamya kotolik right now in Jesus name, man, be healed right now, be healed in Jesus name. Poncho Lakshmi ni sakani sorry hamya kotolik phola hamya nante sorry hamya ri keplaing tongmaya kotolik right now in Jesus name. Healed, be healed, be healed. Hallelujah. Oh ratha karabasteki. Hallelujah. Takuk bikas dara bahai ke krak ke basai tongnai Jisu Christos se nini soi nokthai tai kwagya zat nokthai because Jisu Christ no bkhabai poito khlai bokhok bai subrai hini gosi tai yasak de sadi Jisu nani subrai nang ani langma phaima bai ang tei hamya ngliang kaham se keplai se krak se hamsa jak se gosi di takok bikas. Hallelujah. Oh ratha karabas teki. Hallelujah. Rebecca dara ani amani pura soriwo allergy engjak te chini nokni bagai bosuri di te kaitor bai kereng mannani. Rebecca nung belai hamsa jak se nini nukuni borok hamsa jak se te nini amani sako je allergy phola hamya je allergy ri keplai ngi tongmani kerikha Jisu Christ ni mungbai tabuk ang declare ka Jisu Christ bai Jisu ni kesabai Rebecca ni bina amani joto hamya hamka. Amen, amen, amen. Be healed in Jesus name. Amen, amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sorno rani Tripura dara ani bagai suri jadi ani sak hamtaya hamna bagai ani mungke sorno nini sak hamya. Yes. Kerikha tinini simi kerikha poito klaidi jisung mang sao sorno ni sakawo sak hamya klai tongnai phola hamya right now in Jesus name. Sorno ni sakawo sak hamya klai tongnai phola hamya ang sao Jisu Christ bai kotol sidik in Jesus name right now out and be healed in Jesus name. Hallelujah. Oh shakara larabas teki. Hallelujah. Kumar Oksoi ani ke baigyo kharap thaka Kumar Oksoi nini baigyo kahamse Jisu Christ to ning belai kahamse morok se hamsa jak se bad news kerikha nini life o good news bai mangse koplong sinai Jisu mang declare kayo Kumar Oksoi in Jesus name. Shakara larabas teki. Hallelujah. Oh bara. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Shidai o Shibani dara ani bagai suridi Shibani nung belai hamsa jakse Jisun thik thanang nin saka sarsau nung belai kahamse hamsa jakse good news bai simin nin langma kuplong sinai mungsa bemar virus te nin langma kuplong malia nin nukhungo in Jesus name. Be healed te kahamnang declare khawi Jisu Christ ni mungbai Shibani ni sakao meeting de Burma dara ani bihigni yaktek kisa sajagi tongo a yaktek no tabuk no tisade Jisu Christ ni phaising tai sade hamka Jisu ni kesabai joto hamya hamka kereikha yes meeting nin logi tomon gana tongo bono sade yakti sadin sade te goshi di ni sade Jisu ni kesabai hamka ni sade. Hallelujah. Be healed in Jesus name. Missing ni bini bihik bini logi sing sakao Lord ang nin thik thana saro hamsukha. Yes Lord, in Jesus name be healed. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Jiten bro ani manai ani father borok ni bagi kisa suridi please borok kaitor bai haksal engjak Jiten saimandi nang kaitor krak angdi. Hallelujah. Automatic bahai ke sumbuk ke sotonjak nang saina mangla. Hallelujah. Nini manai nini father jotono in Jesus name. Yes Lord. Jiten te bini nukungi saka bini manai bini babu jotoni sako ang nin thik thana saro Lord ak kemari tongne phola hamya Kabang ma andra gundra talangna naitone pholanya kotolik in Jesus name. And right now, hallelujah, we fill with the Holy Spirit. We fill with obedience. We fill with understanding in Jesus name. Right now, hallelujah. Thank you, Lord. Oshini anok dara chini yong ni bagui kisha suridiri dara bini bohok hamya ni bagui yong Gupta Ranjan Tripura ni bagui Gupta Ranjan Tripura sakang Jisu ni ketha thina saro kerikha hamya kerikha in Jesus name. Bok saritone phola hamya ni zora paika kotol sidik right now in Jesus name. And be healed in Jesus name. Hallelujah. Puspakolai ane husband ni bagai suridi kaitona manna bagai puspakolai nini husband ni bagai sadi bukhoko goshidi Lord
ani husband nini sini sadi Jisu nini si bo ni sadi hallelujah in Jesus name puspa kolani bini logisang sakang nin thik thana saro Lord bo nini se Lord so yapri share with to phanya nung se bono Lord kaham position basra phanya nung se Lord ang Lord nin bishing ti declare kayo hallelujah puspa koloi ni husband nini si Lord hallelujah thank you Lord akka hamna nang bini sakao ya farmani bagai Rostam dara sini sak problem engma bai chini cherai engya engai tongo angbai ane logisongni bagai surijadi Rostam already norokni bagai prophecy klaijak saimandi norokni nokongo daktino yes within this year yes bokukti ongkor ka mane eng sinai nyawabo within this year norok good news mannai norokni nokongo cherai engai norok blessing nai te kai to no belai tong thogi norok hambai renai jesapano problem sideng a problem nang sau Jesu Christ nung bai phola hamya nang problem roi te keplai ngi tongi manlia Rostom te bini logisong ni sakao kotoldik right now in Jesus name right now kotoldik oh ratha kharabasti ki hallelujah nang sarano hallelujah oh afa nang sarano 90 years yes belai chakra umar nang sarai bless klaika obahikan Rostom te bini logisong ni sakao nang sarai bless klaika abri bagin nora hambai afa belai kena wait kebrong naising itong laika piabat o iaron nang borok no o good news no rin nang bless klaimani bagay nora hambai Lord hallelujah thank you Rostam believe klai te goshi sidi thank you Lord ni goshi sidi hambai residi kaito no hallelujah praise the Lord hallelujah maya jamate dara ani babuni bagay bo suri jadi bo belai bini nangmani bagay bo sanja raja rok sungbai baksa ke suri manliya o ratha khara moste ke maya jamatia bini babuni sakang nin thei ka thana saro afa nin thei ka thara slaijak mungtongo a slaijak mona bini saka declare kayo joto hamya kotolik and soy slaijak mona declare kayo Jesus Christ no mubai oh hallelujah be changed in Jesus name hallelujah imani deborman dara ani bagi kisa suri jadi te ani busani bagi bo dara bo jes jaga fano tongtheng bo kaito no muitu khai tongnani engtheng oh ratha khara boste ke ani mungke pinki hallelujah pinki te bini logisong sakang nin thei ka thana saro afa a halok kaham oh hallelujah abnang declare kayo borong sakawo te joto nech borong langma abnang kuplong declare kayo nini mungbai oh ratha khara boste ke hallelujah oh hallelujah pinki poito khlaji kaham good news nomang nang khana sinai tinini simi nini nukhongo nini logisong sakao te beba gono hallelujah sabitri dara ani bagai kisa suri jadi bo tabuk phan kaito na manyako oh ani dara ni bagai okay sabitri saimande nini dara o ratha khara bosti ke bini thanio je phola hamya mokol muthobiton phainai jisunu sinira ka tonai abrang sau Jesu Christ ni mungbai kotoldik ratha khara bosti ke slaijak mung yes Jesu phaisingo ya presena phanang declare kayo Jesu ni mungbai amen amen hallelujah o ratha khara bas prosanto kaitoni phola ka tharbai suri makhna woi khaksangkha tongthok sukha kaitor phurungma kahamni bagai amen 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 hallelujah 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 kumar oksoi ning hamsa jakse amen 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 hallelujah proshendiang nini family belai hamsa jakse poito khlaidi hallelujah phai khasang yes darani bagusi ning belai hamsa jakse phai khasang kaito non belai ka hamjago te mungsa problem mungsa hamya tai nini langma kplaingi manliya amen amen oshini anang dara bo belai ke khairok masingsa bo chanai ningnai bo samaya nangmaya engai tongo yong gupta nini yong gupta naidi sai bo mansinai nangai bo mansinai te mungsa hamya bini saka keplaing manliya yes gupta tirpran saka ang Jesu nin thei ka thana saro a keplai nang declare khayo joto phola hamya jes thaya pan keplaing te katolik Jesu Christ manini jara paikya in Jesus name receive khlai amen hanai receive khlai hallelujah praise the Lord hallelujah di mathai Mariam Simon Sonolota borok ni bagai suri jadi Mariam te Moniram Simon te Sonolota belai hamsa jakse Jesu Christo bo in Jesus name joto nangmani joto kahamnang declare khai boroni sakawo amen amen hallelujah prosanto hallelujah kaito nono belai ke hamjago amen amen Samuel kaito nono belai ke hamjago nang belai ke no morok se kaito ni mokolo sutong thokdi kaito na hambai redi
tangmala joto nangmani needs ab kaito na ron nini langma phainai so kaito na hambari di kaito zora radi hallelujah Samuel hallelujah Priyanka Ochoi brother ani family by ani buai coin ni kidney problem ni bagai Sri jadi Priyanka Ochoi nung saimandi nini brother okay te nini buai jessa khorok sapano ang siteng tomong no kidney problem ge saimandi mokol fulano Jisu Kristo asai phronjim no gyanon dogrei robo so a kidney problem no solve khlairi manai ab Jisu Kristo ni thanisim phantongo tangi himale tomong no seng mobile company Samsung mobile tongmon hamyangke Samsung service center talango so Priyanka Ochoi nung kaito narani phayo nini brother tini nini noai hakaba je kidney hamyangi to nung Simon abun amul bagai nung kaito ya faro Simon sidi a problem te borong ni saka problem anglia kutul sinai Jisu Kristo ma yes right now ang sao Priyanka bini brother te bini buai ni sakwang nin thik thano saro ratha khara balare bastiki kidney problem right now in Jesus name shakara lara batha karo I play the blood of Christ joto problem yes palahamya kotulik right now nang te problem roi kidney otai nang kaplang tong mandia te brong bushago nang kaplang tong male kotulik right now in Jesus name be healed amen hallelujah oh shakara lara masteki Samuel kaksama kuplong khanarong no khongo receive Christ Jesus Christ by sasidi kaksama kuplong kha Jesus Christ ni bising te hene hallelujah sangha mitra ani logi ni bagai kisa suridi bini bisma belai ke sajago bini mung by ke Bishojit Deborma ni shakawa angnin thik thana saro Lord te jot bisma saritone phalahimena sa kotoldik and in Jesus name be healed or ratha khara bostike in Jesus name be healed hallelujah oh ratha khara bostike Ezekiel anak chini family bagai shuru jadi Ezekiel anak norong family hamsajak family se norong family ne malik Jisu Kristo se tawana de Jisu Kristo samung khlaitong norong langmao amen hallelujah praise the Lord as diti prasani bagai shuri jadi bro ani bohok samani bagai te totra ham kupung ma hayengo okay as diti prasa kaito nona hamzago te joto problem ruitoni pholai menang sao Jisu Kristo mai kotol sidi right now in Jesus name shakara lara bastiki as diti prasan saga nin thik thana saro be healed in Jesus name be healed hallelujah Sudep de Burma okay Sudep kaito nono hamzaka kaito nono belaka hamzago te hamzak mani bagai jota ka hamni ni sakao loklai reka receive khlaidi amen hallelujah Risma ani husband ni bagai surudi mokol motok mani cold allergy sak motok mani mung Ozes nang hamsuka in the name of Jesus I plead the blood of Christ Jishun thik thanang Ozes ni saka saro joto sak motok renai mokol motok renai te allergy te kabang ma hamya kotuldi phola hamya nang te mung rok bai kaplangi tong malia kotuldi Ozes ni sakni in Jesus name be healed right now hallelujah be healed hallelujah oh ratha kharabastiki hallelujah amen hallelujah praise the Lord amen nini ani among apa menai song kaito ya sang nako prosendi yang bebak no kaito ro keplai na thangi tong nini nukuni borok rok amen hani kaito ro receive khlaidi hallelujah praise the Lord thank you Lord Zudia Zamatia ani ama Gandhi Rani Zamatia khakla sajagai tongo o ratha kharabastiki Gandhi Rani Zamatia ni sakao khaklap sarai tone phola hamya kotoldik right now in Jesus name be healed amen thank you Lord nang hamri rumani bagai thank you Lord hallelujah praise the Lord so belaka hambai ang sanai norokni bukhogo norok keplai kokno sadi Jisu Kristo te hamsu kahanai norokni bukhogo phantongo hallelujah Jisu Kristo ni kesabai joto osungsani borokni kesa hamri rejaka so sasidi nini obukhok baike hamsu kahanai hallelujah kerikha bemar kerikha kidney problem kerikha bisma sama kerikha totra sama buah sama kerikha yakung sama kerikha mungsa bemar cancer kerikha pressure kerikha diabetes kerikha sasidi Jisu Kristo ni mungbai hamsu kahanai yes o ratha karabalare bosti I plead the blood of Christ
joto prayer request asaklang nim thui ka thana saru te joto hamya krikha jisu nini ksabai bebak ksa hamre rezaka bebak khamya hamre rezaka krikha in Jesus name yes shakarato tuluri makara basteke thank you Lord for the healing thank you Lord for the healing Cerai ogo cerai cui mengi tong lerong sako cerai roi neng hamari klaimani bagai nona hambai Lord kebang mas salomai bemar ngi klaijak rong neng instant healing rumani bagai nona hambai Lord thank you Lord ang koinai norok je kaitoro blessing ngi tong mani hamari mani tong mani obono sanani ta pogdi testimony di kaitoro naidin norong life bagai selajak naidin norong life bagai sengsasa hallelujah oh rata karam loko buskango Yesus Kristus no goshinai ro afanin buskango Yesus Kristus borok no goshinai amen hallelujah so fading angka asung sitang angtai asakolog logrom phasin thanglaka kaitor sono hamjago te bosono khibia yakaria hallelujah praise the Lord so tini bahaina sang kaitoni kokbai kuplongkha te kabang machini langmon nangmani needs rokno kaitor supungei rekha hallelujah so asung sitang angtai asakolog thanglaka kaitor sono hamjago te khanani bagai norok joto reading baidi khanabo sang kaitoro kuplong ungi mannai te WhatsApp group the body of Christ ni kaisa WhatsApp group tongo ara daily sarik ni 6 sang Bible study klayo nung add ang namusung join na namusung ke nini musung babase do nang musung nga ke nini mungsoyi ani WhatsApp number ro hodi 9774518979 9774518979 hallelujah kaito sono hamjago bosono khibia bosono yakaria amen so norok join na namusung ke WhatsApp group join rimano te regular noita somoy tang live phaino tongo hallelujah haga sang tebo ma ken kaitor tolainai te kaitoni mungno sungsasa khailainai te tirpra haste o kaitoni mungno belai ken kusuk khlailainai hallelujah malik o tirpra hasene Yesu Kristus se hallelujah nini langman nin nokuni malik Yesu Kristus se malik Yesu Kristus ong nin langma ta wana sidi ta kiri sidi hallelujah amen padinge tina sunu sideng jotona hambai okay kaitor kaham bini khairokma hamjakma pai flaya